So kunenye yezinto kuNkulunkulu engihambe uma ngikhulekela abantu ngisiza abantu ngishumayela ivangeli engiyibonile ebambe kakhulu abazalwane usho bakholo basindisiwe umuntu uzokutshela ukuthi ngineminyaka but kunento engasuki kuyi uNkulunkulu ngisebenza kakhulu ke kulento yama cases lento yeziqalekiso uNkulunkulu ngisebenza kakhulu ko ngifuna nje ukuchaza yona bese ngiyathandaza lento yama cases uNkulunkulu ngisebenza kakhulu kuyo nalento yemindeni ingakho nje ngithe eqaleni ngihamba kakhulu nemizi yabazalwane ngiyabahambela ngihamba imizi nemizana lento nje benziwa uJesu nami ngenza yona exactly abantu kangibanika izinto but nje ngibathandazela egameni lika Jesu lona lodwa abantu basizakala abantu baphuluka so ngithe lento angingayifihli ngoba abantu bahlasele kanzima abanye baze baphuma khona ekukholweni baye ngaphandle ibe uNkulunkulu asinikile amandla so ingakho ke ngithi mina lokhu akuyona into yokufihlwa into ekufanele siveze ukuze amakholwa akwazi ukusizakala ingakho phela uNkulunkulu abeke nalenkonzo yeprofesi ebandleni ukuthi ke lento yeprofesi ayibo usizo yakhe ibandla iyaqwashisa ukwazi ukubona nje nezinto ezingeke zizeyibonwe nanoma lezo zinto ngeke uvele uyibone nje but leyo grace uyinikezwa uNkulunkulu okwazi ukubona izinto abanye abantu abangeke bakwazi ukuyibona so lento engikhuluma ngayo akusi theory izinto eziningi engikhuluma ngazo ohambeni lwami noNkulunkulu akusiyo itheory but ngikhuluma ngezinto engiexperiencile ngoba sengingabhala nami incwadi ngokuthi angithi kunezincwadi eziBhayibheli eziqala kwabase Roma kwabase Filipi kwabase Efesu sekunendawo nami engihambile engingasho ukuthi ngithe mangifika mhlambe kwabase Goli yini engiyibonile uma ngifika kwabaseThekwini yini engiyibonile so uhambeni lwami noNkulunkulu kunezinto engiyibonile ngeke ngafika komunye umuzi eDurban bahlushwa isipokwe lesipokwe lesisidla uVaselina sidla iRuji sidla iZambaki sidla iVix sidla amakhandlela uyayibona lonto le mangifika lapha hawo ngiyababuza bangifonela ke ngoba ngithintwa abantu abaningi kakhulu bangithinta awumfundisi lapha hey sinenkinga lapha sihlushwa isipoko kanje lento asiyiboni kodwa izinto izenza nje physical ubona ukuthi kuyenzile lento kodwa manje inkinga lento awuyiboni ayikho amaplani awubona uVaseline uGcotshile mina ngakuprova lokho bangifonela abazalwane eLamontville eThekwini so mangifika khona ngithi ngiyababuza bathi ngithi yenza njani lento bangichazela ke ngathi hey soke sibone ngoba ezinye izinto bekade ngiqala ukuyibona ya ezinye bezingithusa nami but ekugcineni uNkulunkulu abasize labo bantu uma ngifika khona ngathi hayi no ngifuna ukuyiprova lento bazalwane ukuthi yenza njani uma ngidlula eDurban stage ngathenga uVaseline Blue Seal ngathenga iphakethe lamakhandlela ngathi asambeni ngesiye ekhaya ngifuna ukuprova lento le enithi nina iyenzeka nami phela ngikholwa kahle ngoba okunye ngisuke ngiqala ukuexperience but amandla kaNkulunkulu uNkulunkulu anginike wona abonakale basizakala abantu uma ngifika lapho ngangibanike 5 days ngathi ngizoba nani nje family 5 days uma ngifika khona banginike iroom lami ngifike ngihlale ke khona mase ngihleli khona ngithatha uVaselina wami namakhandla ngiwabeke nje kanje etafuleni ngithi bazalwane ngafika around 1 emini ngathi ngifuna ukulala ngiphumule bazoba ngikhathele ngibabhizi kakhulu so around 5 intambama so bese singene emthandazweni hayi ngilala impela kushaya u5 ngivuke hayi uma ngithi ngibuka amakhandlela yami noVaseline hayi ku right hayi uma sengiyaphuma ke la ekamerweni lami ngiyakuphi mina esitting room labahlezi khona ngiyothi mina kubo bazalwane lungani manje sesishayile isikhathi somkhuleko uma ngithi ngiyabuya akuphelanga ngisho 2 minutes uma nje ukuyobatshela bese ngiyabuya uma ngibuya ngibona uVaseline uhalf hayi hey kwangithusa nami lo ngathi emadoda umlomo lento angiyazi mina ukuthi yenza njani lento kodwa awuvulekanga kodwa nje ngithola unjani uhalf uVaseline and amakhandlela kuwalume kanje ngathi kuluma umuntu kuyalithatha nje shalofini ngeke uze ukubona